počela sanacija štete od nevremena koje je pre 2 dana pogodilo Kosjerić. Utorak, 16. jul 2024. godine u 16:51. U opštini Kosjerić počela je sanacija štete koju je pre 2 dana prouzrokovalo jako nevreme. Mehanizacija radi na popravljanju lokalnih puteva, a tokom dana se očekuje i stabilizacija elektrosnabdevanja. Nevreme koje je pogodilo Brdograd pokazalo je razornu moć prirode. Porodica Nikolić nemoćno je čekala da protutni elementarna nepogoda u kasnim večernjim satima, sa kakvom su prvi put imali bliski susret. Sa svih strana je sklopilo i krenulo. Nenormalan grad od 34 minuta, oluja koja je savijala, čupala drveće, skidala krovove. Na ovom delu ovde baš desilo se verovatno ili pijavica, ili je tornado bio, prepričava Vlade Nikolić, poljoprivrednik iz Brdograda. Na takav zaključak ukazuje neobična putanja nevremena, jer u brdsko-planinskim krajevima dobro poznaju razne vetrove. Da je olujni vetar skinuo bi onde maline, skinuo bi ove maline. Pa vidio si onde zob uništena, ovo izvaljeno, ovde malina zdrava. Vidi ti koliki je cer. Metar na panju. Pogledaj sve udarci na stablici izrešetano sve komplet, pokazuje Vlade. Nevreme je obralo maline, čija je sezona bila pri kraju, a okončalo berbu kupina pre nego što je i počela. Šteta je pričinjena u nekoliko mesnih zajednica opštine Kosjerić. Opština Kosjerić je svu raspoloživu mehanizaciju komunalnog preduzeća angažovala, gde smo pritekli u pomoć elektrodistribuciji i sanirali smo koliko toliko te posledice nevremena. Što se tiče putnih pravaca, oni su svi prohodni. Što se tiče elektromreža je skoro sva u funkciji. Mali deo niskonaponske mreže nije u funkciji, ali to će rešiti u toku dana, ističe Žarko Đokić, predsednik opštine Kosjerić. Opštinska komisija će proceniti štetu na poljoprivrednim usevima, a u pojedinim voćnjacima zbog posledica ovogodišnjeg nevremena najverovatnije neće biti berbe ni naredne sezone.